Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han Pasyon o Lukay. Ako, Sister Mary Angela Vergara, and Religious Sisters of Mercy, para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Tinindog Jesus sa atubangan han gobernador nga Romano nga nagipakianhan hiya. Ikaw ba anhadihan mga Hudiyo? Imo ito ginyakan. Nagbatun Jesus, kundi warahiya magbatun han mga sumbong han mga puno han kapadian ngan katigurangan. Sanglit nagsering hi Pilato haiya. Diri ka ba nabati hangatanan nga ira sumbong haimo? Kundi waray good Jesus magbatun, bisan naman la usa ka pulong. Sanglit durugod ang paghipausa han gobernador. Kada piyesta han paglabay, may batasan han gobernador, hin pagbuhi, hin bisan hin o nga priso, nga pangaruon han mga tao. Hadto nga panahon, may kilala kaupay nga priso nga Barabas an ngaran. Sanglit han pagkatirok na han mga tao, nagpakiana hi Pilato haira. Hinuman ang iyo karuyag nga akon buhian. Hi Barabas ba o hi Jesus nga gingangaran nga Kristo? Nasayod hi Pilato nga igintubyan nira Jesus sa iya tungod lahin kaawa. Hanalingkod hi Pilato didtuhan hukmanan. Ginpatugunan hiya han iya asawa nga nagsiring. Ayaw gud paghilabot ito nga tawo nga waray sala. Kay kagabi, pinaagihin inog, nagantos ako hinduro tungod iya. Ginhugay han mga puno han kapadian, ngan katigurangan, an mga tawo nga pangaruon nira kan Pilato, nga buhian niya hi Barabas, ngan patayon Jesus, kundi ginpakianhan hira han gobernador. Hinuman hini nga duha ang iyo karuyag nga akon buhian. Hi Barabas! Nagbaton hira. Kun sugad anuman ang akon bubuhaton kan Jesus nga ginngaranan nga Kristo. Nagpakiana hi Pilato haira. Nagbaton hira nga tanan. Igray sang iya krus! Kundi nagpakiana hi Pilato. Ano nga sala ang iya nabuhat? Ngan hira hamakusog nga tingog, nagdurungan hin pagguliat. Igray sang iya krus! Han pakasabot ni Pilato, nakawang la ang pagpadayon, ngan bangin la mahinabo in kasamok. Kinuha hiya hin tubig, naghunaw hiya hatubangan han mga tao, ngan nagsiring. Waray kulabot han kamatayon hini nga tao, iyo ini karuyag. Binatuon ang nga tanan nga mga tao. Kami nga naang mga anak ang mabaton ang kamatayon hini nga tawo. Niyan, ginbuhian ni Pilato hi Barabas. Ginpalatob niya hi Jesus, ngan igintubyan hira haira. Base igray sang ha krus. Niyan gindara hi Jesus ngan mga sundalo ni Pilato ngadtuhan palasyo han gobernador. Nga ginalirungan hiya han bugos nga hugpo han mga sundalo. Ginlubasan hiya han iya panapton, ngan ginasulutan hiya hinhilawig nga pula nga bado. Naghimo hira hintunukon nga kuruna, iginbutang ini ha iya ulo, nga ginpakapot hinsipak ha iya tuo nga kamot. Nagluhod-luhod hira ha atubangan niya, nga nag-uuyan-uyan hira ha iya. Mabuhi ang hani ang mga Hudiyo! Sinering hira. Ginludhan hiya, ngan kinuha nira ang sipak han iya kamot, ngan ginbalbag an iya ulo. Kahuman na nira pag-uyan-uyan ha iya. Ginlubas nira ang hilawig nga bado,
Iginasulot an iya kalugaringon nga panapton, kan gindara hiya hagawas basi igraysang hakrus. Hantigawas na hira habungto, igin katapon nira intawo nga ginngangaranan kan Simon nga taga Sereni. Ngan ginpirit ini hiya nira hinpagpasan han krus ni Jesus. Inabot hira hausa nga dapit nga ginngangaranan nga Golgota nga an kahulugan an dapit han kalabira. Didto gintagan nira Jesus hinbino nga sinaktan hinapdo base niya imnon. Kundi han pakatilaw ni Jesus waray hiya uminom. Niyan iginraysang hiya nira ha krus. Ngan ginbahin-bahin nira an iya mga panapton pinaagi hinripa. Pagkatapos sililingkod hira ngan ginbantayan nira hiya. Iginpaskin nira haigbaw niya ulo an sinurat nga sumbong kontra ha iya. Amo ini Jesus an hadi an mga Hudiyo. Ngan iginraysang liwat nira ha krus, induha nga mga tulisan upod kan Jesus. An usa ha iya tuo, ngan an usa ha iya wala. An mga tawo nga nangangagi, nagpiling-piling han ira ulo, nga nagyubit kan Jesus hinpagsiring. Ikaw gamayan ang nagruruwa ang templo, nga magtitindog liwat hini nga sulodin tulo ka adlaw. Pagtalwas na haimong ngahaw, kun anak ka manggudhan Diyos, lusad ila ha krus. Haamo man nga paagi, gidyubitan hiya han mga puno han kapadian, han mga magturutdo han balaod, nganhan katigurangan nga nagsiring. Gintalwas niya ang iba, kung diri iya nakakatalwas ang iya kalugaringon. Diri ba hiya amo ang hadihan Israel? Kung lumusad hiya yanaha krus, matuo kita ha iya. Nasaring hiya han Diyos, nga nasiring nga amo hiya ang anak han Diyos. Kitaon ta kung karuyag man han Diyos, hinpagtalwas sa iya yana. Bisan pa ngani ang mga tulisan, kaiginraysang upod ha iya, nagbiay-biay ha iya. Hapag gaudto nagsirom an bugos nga tuna, sulod hintulo ka oras. Han mga 3:00 na, ginuliat Jesus hindako nga tingog. Ele, Ele, lema sabachthani. Ngaan karuyag singon, Diyos ko, kay ano ginpabayan mo ako. Nakabati ha iya an iba nga mga tao, nga nagkakatuk daw didto nga nagsiring hira. Nagkatawag iya kan Elias. Dinalagan dayon inusaha ira, kinuha hinispongha nga hinumog hinbino, igintaod ini hakatapusan hinsipak, ngan iginhungit ngadto kan Jesus, hinpagpainom ha iya, kundi nagsiring an iba. Hulat anay, kikitaon ta kung kumanhimanggod ni Elias, hinpagtalwas sa iya. Hinmakusog nga tingog, ginuliat Jesus, nga nabunusan iyahan iya kinabuhi. Tigdala nga nagisi habot nga anbiray han templo, tikang haigbaw nga duha ubos. Nabayog ang tuna, nagkabubuka ang mga bato, nagkaabri ang mga lubnganan, kandamo nga mga patay na nga magtinuon han Diyos an nabanhaw. Ginawa sira han mga lubnganan, ngan katapos mabanhaw he Jesus, kinadto hira han syudad nga baraan, ngan didto hinkitan hira hindamo nga mga tao. Nahadlok ang kapitan, ngan an mga sundalo nga kaupod niya nga nagbabantay kan Jesus, han pag-abat nira han linog, ngan pagkita nira han nga tanan nga nahinabo, nagsiring hira.
Matuod nga hiya amo ang anak kan Dios. He Jesus namatay, diri tungod nga nagin malinampuson an iya mga kontra para hiya ipapatay han mga otoridad Romano. Kundi iya pinili nga magintangkod para han iya misyon, han pagsalbar nga an pagsugot, han kanan iya langitnon nga amay kaburuton. An kamatayon waray igpwersa nga dakan Kristo, kundi iya ay nihulos nga kinarawat para mahisubay an iginlarang nga nahisurat parte ha iya didahan kasuratan. Tikang han kabunyagi ha iya didtuhan sa lug ha Jordan. Maaram hiya nga amo ini andalan nga iya aagian. An panulay na niguro hinpaagi nga diri sumulsog han iya aagian. Pinaagi hintulo kalain nga pagsulay. Nga diin iya gintikangan hini nga mga puplunganon. Kung ikaw an anak kan Dios, pero gindigunan Jesus an iya katangkod ngan diri sumimang ngan magpabilin han iya aagian subay han kasuratan nga igintalaan para ha iya ngan amo ini an nagpapadig-on nga nagsusumat nga hiya an anak kan Dios. Yana nga diin nabitay Jesus sa krus nga nabubot nga hiya han langit ngan han kalibutan nga nakapyot ang duha nga raysang han iya mga kamot, upod an iya patal ngan kastigado nga lawas, ang mga pagsulay bumalik dida han pinal nga pagtesting nga sumimang han igintakda nga iya aagian, han pagsakit nga han kamatayon. Amo gihapon ang mga puplunganon nga ginamit han panulay kundi ginluluwas tikang ha mga baba han mga naguunggit nga nagkukurahab hin pagsiring ha iya. Kun ikaw an anak kan Dios, lusa di dahito nga krus. Kundi Jesus gindigunan nga nagpabilin masinugtanon, tubtob ha kamatayon. Iginhatag niya an pinal nga testimonya nga an buot signon nga anak kan Dios, iya gindigunan ngan diri ini malaladngan han kanan tawo pagsulay hapagtuman han kaburuton han Dios. Amay. Ginoo Jesus, damo nga salamat han imo pagtutduha amon, pinaagi han imo pulong ngan mga buhat han kamasinugtanon ngan tangkod nga amuan panigamnan han pagiging usa nga anak ng Dios. Amen.